Musaisia mwendwa nina ukethia ya keli wa mukata na utindi tata saile satilikanda teka miongweli na itano. Yani tuwa Caroline mweni wa muteti na nina udhocha ndini wa kilungu cha amuka. Tuende na uminukililia isani ya katatu. Na hini mendhani wa mundu tuidhatu ina unena niya ukonete aka na utongoi. Baadhi ya Kenya kalame kwenda utongoi kwanza yuta tueleke leosa kwa nini wa 2027 niya ingimu no wona baendete hata ni kilungu kianata chaka alama baadhi ya Kenya mekwenda kutwika tongoi come 2027 na yune na nyosu indi tuina mundu tu kana mweni witu na indi we ni mundu mukamo tongoi endate munenge mwana nikenda atukethie atotabia au mete ba kuna umakwe mbu atakuma sako mbebo atakuma sako na indi tindi kanthini wone na nyawitu omundi na udhocha namba ni ili 3 twitha tuyosawoni wako ne kulio yaku kana mitandao ni yitu ya mikumukanile ngalikoni ya Facebook ni Mutongoi TV na ngalikoni ya YouTube ni Mutongoi TV /FM official inge nena udhocha na indi nenda tudhocha mweni witu wa omundi ni karibu kukutu sandi natunga mubea kede musaisia ule mutabia sito yako kwa masito nitawa Nduko wa Makao nimete Makueni County ni kala wote na kusia wanzia itwe Bitini ward na ni kibetio kio na miaka I have around nundu na ziwe 1967 so niko na miaka and I've gone niendete maunduni ukesaidia niligangete maundu ukesaidia nongwele bundu kuende ku Kenya yulu andi inaelewa yes nenda kuikeka nawe Mutongoi utongoi waka wiwi laba aka tutongoi teneza kana tailete kwithukizwa aume matutabase kwa ye aka twitongoi tiondu twailitwe ni utongosia kuyana na ulamu yao wa ubiwe wa serikali wa third gender rule akadime nimena ati muno angi makatwika magavana angi ma women rep is there for women angi no ma MP angi ni MCS lakini tuinambo upikia kiwango kila twithia watu yenda upikia idita aka mundu wetu isikula ila ikuna wa Kenya bingi misiaka ni kitu ikula aka niti ikuna lakini utongoi tuinenga we according to number ila ikuna akula Kenya okay ni kitu hiyo lupio kwa kilungu cha emwe yulu waliana mpaka lakini ni percentage wale tutunenga percentage iba kupikia liana 70% women ladies ni mama kuna akula Kenya okay lakini kwa utongoi we are very low na wesa umeloweza idea ni kama no see what you are a woman we are a big person yani pe kapuzia ke bandu zaidi aitwa netu ubudwa mundu ila kunyubana ta ila twase tuseme kama county ya Machakos where I am now tikwa Honorable Wavinya Ndeti she's the governor yes she has done well with a leader as a woman tumeshukuru nitwite moyo muno na Wavinya kubikabu ubikete it is an example with Wavinya the governor minoni aendelee neza mwambioni lakini ipo kaba alikata pena kibuthia mundu ni mundu muka uko na ume mai mukima ukezaidi ama MCM ni mukima MPs ni mukima na kenwe governor ni molwe kana ni wakuye kula sia governor yuko hii zaidi ya mundu muka mundu because she's a lady lakini ngeba mundu ume kwanza ngundio aume maikilia lakini nundu ni mundu muka enena as a mother when nundu she's a mother ilango ya umama musiai nundu mwana ninya kwa uwa bina no huthawa nundu wakiu the same with the rest of the women na mfano unge no nenga ni no na Gladys Wanga she's a governor na ila gender role we saithia no kwenda nitokwenda ku aspire alikebaya be deputy wa president William Ruto we saithia yu nitawambia ukimwa na ODM yekata nundu wa this lady nundu she's a lady just because ni mundu muka nundu mundu muka aha ona wow
Yes. Akane mesilite challenges mbingi muno. By the way, peo aingi muno ko yo twini kana ndwani menda kutwiko watongo. Oneka kwitha me ko kwitha kyo governor kana president o twambe ibila isi bandi. O kwitha kyo women rep. Kicha women rep nita chatwiki chaka lakini me yeto na mundu me kwizo kwityo women rep. Ona ni mitambe wa kwetia nundu imewa tupe ni utongo imunene a whole county ungabiwe mundu muka nitamewa hapa ugaje. Wisa ethio na ciathini. Kwi kundu nukona umundu muka women rep nde ugwetwa muno so wetwa just by the way nundu ebo nona anyway the challenges siba si utumaka matete ibila challenges imwe nyene ndakwitia MP na nikatangaza na tangazie kwanza natangaza ye Makueni kwa media ya NFM na sengwitia MP Makueni constituency immediately nundu because I'm a lady I don't have funds ndena ulabina wangu na ulabina wako bikapala be president kana pala be ala nene we saithia immediately po kapali ko mundu but I step down mundu ndikwenda usinda nake nundu okite na mbesa etite na kwa ampua kidu cha poverty a lot of money yes women nitwema wani ukuna kukosa ibela ibunundu wa poverty na ila culture ya akamba kana mukamba ailo kwitha ndi wa mundu umetita waidu ni kwitha top ayona nya authority ya leadership kwa akamba so we are intimidated ko be ibinda yani utonda kwasia nyino na isinduza tasesi atene ukethia mundu muka ko ila mbai siasa sia mwanamke kazi yake ni kunyamaza mundu ume anene wendo mbe akiuno kindu pia kitumete o mbai o ila ingi witha neti ukosa tongo imaka it is one of them kiu ni kindu kimwe kituma tutanengwe ibela isu na tubuthwa na ku make the matter worse kwananga kila kindu chonde yu aka na mono mama cioka amako kita mundu muka mwenzao mundu wakwitha yacia oyo tumwisi yu yetu tebe chaona no mundu muka takwa yu uibutha no aka wenzako na yabe yokukita nomo na yacia aje enye ninenge mwana ya mundu ume nukule cha mbesa ona poverty ya ete thinosu aya intimidation ya kwitha we just mundu mukata akwa kiu ni kingi kindu kingi ni kana mundu muka ikanisani tulike ikanisani mundu muka ailo kwitha ile baja uya wa mundu ngane ku intercede na pai mundu uisi kuboya ta mundu muka kwirira ngai mundu muka uisi kwirira ngai nundu nye kwanza nye ni intercessor na nini si kwirira ngai ni ngai ugeza ithia akambegwa nenya na akanena nakwa ma pastor maunjo baya ugeza ithia nakwa no negwa muyo na ma pastor no maweta ngai yaciona ko uwa mwe mayacia mundu muka ata tebinda ingi na kanisa ni Nairobi ya Ekuyu kwanza ni yetu ni Ekuyu na poya ugeza ithia andu komekuwa meyani kwanza akamaka hiyo ku fast mami na mundu muko especially mukamba amundu mukamba kuma ukamba ai intercede kanisa ni that one no haya wiza ithia umemeacia kwani no we wisi uboya isu na geta kwacia ni ekianga inundu ni wonenga naye kimboya ni wonenga naye ona leadership ngai no wonenga naye ko akanirubuthetio muno na yu nengeti yesa kwacia o chawe obo be wakasomu no kethila mundu mukosu akane wundu no atethie yone chao kiutuma pia na ama asomu matete ibela no at the end of the day twenda atongo asomu na mutongo iwisi kilo kwenda yu ona wasisia yu kila kiutuma na asomu matete ibela ni chao yu asomu namo no nete tumufano mundu no ni musomu is a lady ona na degree na ni musomu kabisa lakini wisa ithia nake maybe ni mutwae ni mutwae na yu kumala kwa kenza nundu ibinda ya kwitia ibela ni andu matukiawa nundu wa kukumana na andu yu atukiwa ni thina acioka baya musi mume inya mume sisters brothers majacia au maba bona akwatene na ume bai akwatie thi siasa ni ulilwe ni musi na kwanza tuiona tawisene na ume asume wewe kuna campaign namo which is very wrong yuke unike mweke tunga akanthi mundu wa intimidation ya the families especially the in-laws kindu chu ni very wrong na akama ile yu amwaitu bailo ni kuelewa kana ithie tu ya somu na twaibe ni ulechwa tukaikumanda ibela mundu wa manda ibela no faidika
na nukwa kamusi wenu na nubatethio namo na nutethia inji yuko u kisomo ni twinacho ibeti sinacho lakini in-laws are a mess ni thina kwa alame kwenda kwitia ithera utongoi nundu wiwa wathi maunduni mako ukona kiu ni kiuma akamuno nina mfano ingawaje I can't say it here siwezi isema lakini kuyaka mind meet wani in-laws very much kwa in-laws lecheisiana ithi mande we imande ibela yes we na yu kopate saitha no waumala kweli ukamande utongo yusu na ndiwe sinda kila andu mekwenda lakini nundu nukio mume wa kana in-laws undu waweta whether you tui ni waasya mutongo ula museo kabisa na nundu wa in-laws na nundu ne twisi come 2027 akasi moti umanda ona baile tokuikwata yue kindu kiu kindu kyambe asema hilo ni kwamba kwa ila yetawa civic education matembelewe ni andu atongo yala maetona kwika civic education from the county level from the national level makatembelea asiai especially mothers-in-law mama kameka jambi makasya the says ana ile senu nzomu amuka mwana menu ala somu mai mama ande mawia me yake na make misiyo na mayaka misiyo nimeumutethia maitethia serikali na maitethia community kwa umailo ni umathasia I can nairo ni igwande ndo kulia government yike kindu chokosu nundu mebaya yes civic education kula kwa ya amaitu ni athuku muno memisi kwanza in-laws ni kali kwa in-laws mailo ni utrimiwa makaleja daughter-in-law akamanda wia na kes mwana ailo ni kuelewa kana muka ni trustworthy kwake ndakatagwenge wane mu ninya yulu wa muka mwana amuleche athi akafukume yes okay uno wasio male kwe lakini no se aka muno ne makoma na iko ikundini na makasya yes we can tambe yake na ke ni yundi sika na be no tunenge example ya bandu wesi akamethia nawe na makasya tunaezana na ketha be wa mama kwata kwa makasya jamini kindu kini mukwata nikenda withile oretha no mundu mukwa kubudhiwa baya pia bandu wenda nakatawa hiyo kitu nataka unaweza kona nye ni ungamie lobby group ikwitwa Warembo na Ruto Makueni County na nini kalile o nundu ne irendi kwitwa ni na sponsor wa kuungamia such a group nundu group yesu ni nene na yambia 2017 2015 na ye chair wayo Kenya national chair eta Warda Ahmed na niwa umbikite courage ya kwitha ni a leader is a lady na nini kalile na saidia ndi approach you mundu ume aini puza ndi approach you aini puza ne sai kalande ni weka na siai there's somebody who can ulawa iro ni kwikata no na heshima na no heshimia aka na no wisilete tu maunduni nyena athina na kuneo na kitu muguni azimo na wita Professor Mutisia is etia kibila cha governor Makueni County na mu approach ndani let down na mu yake new launch this no ni launch ya the group wenu ya aka ya ku campaign for 2027 ona ndale ambie it is okay ndapie undu kwenda na mutabia na akanipokea vizuri sana aka mwetha mimi ana Warembo na Ruto tuyaingi we are almost no ntunambiye ku recruit na we are almost 7,000 8,000 yani you wenda ubia you yani okay no Ruto kana pa katika tepia we of course Ruto is the presidential candidate to come 2027 lakini we have our very own na tuenda kwitha tribal in anyway lakini baunde ne byange kana nyinyi wote ni wa Ruto on day aje byange ba defect to makaligobo o kwa kwenda ko dia pesta na mundu ni kwenda ko masia kunye kai nilike pai ona kwa niona leadership yo nzeo group sio nzeo nundu ni ange meoka makambia nye niona kindu kikyo kiseo na ningwenda okilika ndio no mambia ndu twikia system ni ndi mere yo mundu la wiki andu system ni voluntarily dilasimethasia mundu but yo ya ile kwitha the original andu ma UDA
Okay. Ala original aka. Okay. Nundu ni ya president. Kwa uwa meulika. Tuyu malicha o muno. Lakini ni ala original. Paka dhabe mundu kawi wabaya hii. Ano ukwenda kumujoin. Lakini we mwene. Kilo kwenda baya. No ama utao. Undu utona kutuika a leader. Onetha enda kusupport mundu. No etikilwi. Yeah, no etikilwi. There's no problem. Okay. Yeah. Aya ni waweta mundu kwitwa kwenda governor. Yeah. Na akayuba una tutusutio mundu kana mwethia muisisio kila wendese uketha ni mukwenda mutae. No tuta by the way ona no ta ikanisani. Okay. No ta youth. Nundu ni wewe ungamie Konza City, KAIST, Kenya Advanced Institute of Science and Technology. Ni wewe ungamie. Is the chair. Okay. Na inonete kwanza ciana cia school nicienda out town bau. Athima kanisani no ta. Ndisi ni yo kana niso anaina with na ndiwa. Akandiwa. Na amateithia na amata. Okay. No ta akamuno. Na ninona every close naka. Ni mwende yake uni na mwende yake. Utawa wake no la wako mutrim wethia mundu muka enda kukilia wasi okay wayebinda nja. Kana no nenga mundu mwana wa Quick Express. Mundu of course mundu no kwenda motongo pesi nduteka. Ena limitation. You wanosu no munenga mwana ukethia ni mwogile wasi na mwaeleze ile sibo kana utawa withia Williard. Wenu wenda akili ya mundu na test ya mundu. Na ila desire ya mundu. Ni wethukia cia muno. Kwanza mundu ucio ni mundu very keen wikala education muno. Ni kana aget what akwate kila wina cho. Nuko nenga freedom. You express yourself ukeyelesia kabisa. Na wamina kuyelesia. We take a lot of time. Then ni we ulikande ni ndi akakuya unanona. Pala wathi wrong no kulunga. Nundu ngala cia kundu kwingi muno. No kila imwe ngokila kandezi akambia nje ni ndweke. Uka nasaidia ilio uka na style ino. No ngunanga akandunga ngo. Okay. Na nakubali na niwe amoja indunganga. Is a leader, is a good man, na is a ni mundu we desire kutethia aka. Okay. Ni kalile nake na amona. Na tuona aume ange mamuthemba tose kuma kuweni in this Kenya tuona aume mewendi wakwasia mundu muko kwa nondo na musisia no atuike mutongoi no atethi bandu fulani. Yes. Do we still tuena aume tasu kana aume mona mundu ni wokila na yeye na capacity ya kutuika mutongoi inde wipini wadau. Yue nye na ambao nenga na mfano na president. Okay. President wa Kenya currently ni mundu wethukia ciaka. Na imona ao na meetings ila wethia wanaka nacio. Ni wethukia cia mundu mukana no nengete akandaia. Na nicho kitumi mabinda maingi no rivalio yaka no twose kwata makuweni ni twose we PS. Terimbaika. She's a lady. Na nikele tu young. Kwanza ika nini kwako? Na she's a PS. Na iwa mkonzidia na amosa. Pe ungitwa Damaris Maweo ni wosiwe. Governor Mutula ni wosie deputy wake ni mwezi. Kwanza tuwafuku maimwe Harambee House. I was working in Harambee House. I 10th floor na kwa 9th floor kwa personnel. Ni we deputy governor. Kwa Mutula no value ya andu mokosu. Ladies. No manenga endaya. Ingawaje peo kindu kinokio chalika makuweni cha one of the ministers. We saidia ni wokulaumiwa nundu wa mangos maembe mana etie thina moa nundu wa ntwa mwewie kilimbi kiu kwou a intimidate wane andu muno na kwanza ekata abutwa na ke ngavana we saidia pressure ndivyo lakini makosa mayena mundu mukoso nineketa follow up mundu mukoso tita we waina makosa there are other bodies ma changite yulwa kithike cha kalamba so intimidate wa na later on nesa kona ibeti cia kuko kwanza cia thina cia kumania governor na governor we defend asia wenda umanika ni mwana ane ata lakini nasia is right nundu we mwene no amubia mundu mukosu wethe chao a leader so he considered the lady as a minister. Okay. Kwa governor no consider wawe takalamba na lilikanela mbange nethiwe kilili mwa na we are very much sorry no kila kinethiwe it is so ni manga hii is so sad so sad na nengi tisioke bakwa kana tisioke bakwa kana otongo pale tokuikwata nundu at the end of the day na kwa ni tuikwenda aka 2027 by the way ndisi kana no is your notice 2022
ndinona aka meyumilete undu meyumililie oyu kwetibila 2027 by the way ni chao wewe swania ni chao akameyumilangisi kwa wingi yes ni according to undu you nonete akaimonete au meingi me failures na mai mapuza mai mapuza ndini wa maundu mautongo yuke zaithia meona mundu muko ni too challenging to me no mpaka ni mpin down ni mpaka ni mukinye ndakese ukila okambituke tukiya wakiu mundu mukande bina wa muscles lakini ye akili intelligent eyo ya kusia mundu muka is very strong in the mind mundu ethati mundu muka musindungama mundu muka yo musi na no ukioka tani cia musee waku na ithia mundu muka ni wali disiana isu na yizo si successful in life lakini mundu ume ai ko tena maundu maingi no thia twae kingi ciana ici ambe kuthela wize itheo na imana makwate maisha angi musiwika leo testable kwa mundu muka ni mundu very important in everything in the church in the community in any leadership na peki ndo kingi ni wakita umbikaneza pa ya yulu kwa president no wikalile kibila I'm not talking about it nundu niwe president ni wa chama chake no president ni wailwe ni kwithiwa advisors there are personal advisors yangi obubu na ala nonete ni yaume ni mu request pa yande ni wa advisory committee yake ila ya inner circle eke aka nundu aka ni very truthful na very transparent nundu mabina maingi information kuma county level kubika executive ni block yawa ni twithia ni block yawa ila sensitive ibika na ila site umafeva yibika kwa uno mpaka ma block lakini mundu muka ezilo bwe yakawere yulu kwa uwa kama bingwe mwana matweke advisors ma president ukesaidia ni wisi from Turkana there is a lady ule ataniletea ukaandete full information ya Turkana from Makueni ni sebe umoku ndete full information kwa nitukwenda kama malike ba yulu na nitukwenda ukamba CS mukamba Makuendo leo na CS mukamba masaku the same jera be nitewa mayetio isi abandi so fandi ne mundu muko kwa saenda kiacho president twinamba kwiwa na maine yumilia pio like wanda nduka mananganya itacho president kwa umwende mueto bandu lakini sika ne serious sana lakini hiyo presidency mtamaketie ya ume msema laka notion ka we hiyo ya presidency wacha tuachie wanaume you nene senga anu twayo no mu wokilete gise kiata charity ngilu honorable ni wokilete kwanza anengi akamba isitu enene muno Kenya ino gise bala waire ne so mo na twika gavana kitui na kwa ne expect ya the president akinango utanzio style ya dala pesa hivi ya niwa intimidate wa she couldn't make it atilangwa no ila intimidation ya kwamba ni mundu muka na ndahedi country ta Kenya haume megara mali kabo wiswana tukesa kwetha na orudu aweta advisors president etha na advisors kwa imagine tuina president mundu muka na tetha na advisors aume mundu muka kweli no athuko obisi nene la freedom ya ni yeye ndio kusema yeye ndio president kana ye bidi education me how no me kwasa diwo kwika I look with this both sides I look with na aka or advisor still onu go advise president either namo whether ni president Ruto ukuka 2027 whether ni whether Kalonzo oka either na advisors maka from every corner of the country mundu akani very transparent na ni very humble na ni umutabya the truth kila kiende ya ground mundu mukaida we very transparent you kendo kimwata chu leta kiki yawa tuikaumilia maundu pio ni ivyo tumila cia monde Wano wata we ba ku president William wano manaka nagashago mwana ni wewe waise Ruto ni wo kubangithia attacks kana mabithuke ya mbuleli andu ndiwe sio kwenda linda mwananchi na andu ni mabithukiwe gashagwa mundu gashagwa aisie Ruto kesumo before linda mwananchi twayambe dati abanga mundu Gladys Wanga onake ewa actually no kuiba na kanenga ne mbesa ando maikathili na mwananchi ndo go yuni ngwe wala we yuyu kwa mbona bende to isi agashagwa is this ndeto isi agashagwa nesi yagwe kana nini mole lisio bitokea hii nesi ya president William Ruto yue papa president na guns yeba we na alea
nundu level ya president yesorika level ya kumanda goons sia kuita mabia kwa huko expect president aende na mabia in the streets eche kana ende na mabanga yue ndende na kwa sia 1 2 3 yu kuyana na maundu ndo maendeze no tu manathe o sindu ise ubagua no tu ise gashagwa no use ubasia goons ni kana blame the president na blame Mwanga kwa uno tu ise no stage management yende ya ni tu ise it is not the president. It is not the president. Nika shagwa mwene. Mundu nake ena evil mind ya kwenda ku distract Kenya na leadership ya President Ruto. Mundu no ku intimidate just because he's a challenging tewa family nene ya tui. Mundu yukumumo wa Ruto ni baaja ndi. Na andu maumete baadhi tita mekwende kama ina Kenya no. Na to make the matter worse kuyo twasi Kenyatta iwo kitie Uhuru woka. Lakini ya tuika kana they are the dominant of the country. They should not be the dominant. Ona ukamba tukatogwa sia nito kiti ya unaitwa to kiti Apol ngeimayo. Kwa umaele kwa sene dominant in Kenya. Mailo equitikela everybody. Ona mailo kwetela ona mugiria matu ke president. Not only the Kikuyus. Kwa uwe kuyo mailo ni ku accept leadership ya anybody in this country na maike kuseuya sindu bayase ni Ruto ni wose ubiti president ena time isu nundu we akwete maundu ma development na kuyana undu ni musiaitie akili yake ni tired, is doing a lot of work nundu enda develop Kenya to another level we were to Singapore level ya Singapore that is his mind heading to that kwa undi kuona ailo ni kwithiwa aikuna twindu tunini tatu na kenu ku preach peace in this country na Wanga governor ndatona kwika kindu chokosu mundu ngoila ya Kibeti na onoka koko akona kimwana niki kikwete mabia ailo ni ukikanya mundu wale ni ukanya kimwana kwa undi kuona matona kwitha makunia kindu chinomo this is from Kashagwa Mike blame president kana Wanga yeah that is my stand, that is my stand. Yes. Kashagwa yego tukenga egitwa mugenga yes na niki opposition ni mombe kwa atakiwa munango mundu meenda kwa nanga face ni portrait ya kwa nanga government ya William Ruto mundu we atuonena eneno William Ruto Kipchumba mu comment William Ruto ndo ni we wa security kwa unika na andu asime blamewa na ningi no tutu yetu ya mayasi ai bado no tutunga Ruto ba ICC ni mwasindie kwa ni na maimo tunga makamwe mu blame na kukatwa kwendwa ICC paendwa ni mundu ula wa act mundu ula weche pia weche kisasi yolo ni kwitwa iblamewa nundu president ile state house ai thukuma wea wake ndano kilako kakwatha mundu na kisasi lakini by MPO kwitwa Kaluma ni we sondu waisi aise ethiwa wathukuma serikali no ino ya serikali ya Kenya kwanza yuvude unaenda ondabyo wovu na wasoka wauma na bado no thukuma bana na kwa kube aisi ndakwenda kuwa mundu kwa se one time na yu Akenya mena freedom either one term ama two term na nengi one term maanisha withukuma o term umwe na kadha no two term no two term atujajua ni one term kana ni two term lakini hizo leo kwa kaya ya two term pass with them actually I need to disappear whoever says one term une ni wa Kaluma uona tawailite ndwailite nundu twina freedom be ya political democracy we have it kila mu Kenya na wina freedom ya unuba president yolo kwenda ndwelo ni kwewaje we likaba by force no your own choice your own test ye test ya kwa ite Ruto nundu wa policies yake ni policies yake ni siambe daisy na ndiaona sina uthuku wo wote weto you can now weta 2027 ona kuma 2022 policies yake ambe yolecha no sio the same na nina asiendie kwa mundu wa policies yake shakwa si suit na si suit the wananchi wenyewe it is okay and a freedom whether he says one term or two term kila kiumata ni ile kazi umefanya ground umesaidia wananchi namna gani ni chao kito no tuma andu makukunia kula na andu Kenya alame kuendegwa ni mutongwe nendegwa ni ameko tuna umwe ngonenge mfano ukite kibila MP Makueni constituency wetu Fred Muteti Fred etwa Muteti wa Muteti matukwa Muteti aka payo ndeseka nabe mundu mukota na koma na Muteti ikundi sio onde no tembelete sio onde
na meselete pa matethetwe muteti tucoke ba kwa Kaluma kambosi ko ba you Kaluma statement ya kwa disappear kana pass with them you can take Putin kikamba ubite na pita nake a disappear aendete ba you know it's not a threat na nondo tondo wasabe na kindu kitu political democracy Kenya yote akona hiyo freedom sema one time mama two time na kwanza mundu na freedom ya 2027 ngasa kuanga nyanga but teko kugwa anything ni mundu uneni usu wake yu neni wa Kaluma ni wrong na alama maungamie maundu ma dirty language na security ti akipchumba Murkomen bailo eko table that person akanwe mara ya kwanza ya pili wa siokea hiyo ni makosa sasa hiyo ni makosa turudi ni udhuku kutrete nyandu siokea wako aka kibela munoke tawacha women rep na tondo twasa kibela kiki ithi ya wakicha aka titi chaka lakini muno na asasia hii pe mundu moto nosa kuwaka twika women rep no ketha no kutethia aka you nundu title ni women you men kulika bebina it is for women rep why nundu di kipila chucha tengwe for women leadership alone na ndailwe ni kudistractiwa kiya lwe ni ubendwa kitu iki ni cha mundu ume no dija mundu muka the head the title women rep should be a lady bandike umenda ningulena na ndeto siako nondo niki women rep okay me yo ya ita kibila ki anybody can be a women rep either a man or even a woman lakini yuthi na ni tuikanga alikuwa nino ya ume kote tha mundu ume wese mathina la kama isi no of course we representative kanoke twa kuunga miaka we maanisha we mundu mukana ni wese mathina makala me ungamie lakini no chairo baba mundu ume kweli can we still have okay no to the now me mese mathina maka kana mundu mosu athibu ukethi aka no mekuya maina mundu matabia mathina mo no wosie mundu me weke aka ni nonie kaishio o county ingi pe mundu andikitwe ni women rep at that county no mundu ume apikia bandu ba kwikia aka vikwazo wenda ni wikona no twisila ko yetina ona abuse ko kipila chu ni pendekeza kitho kicha aka peke yake ona batu oneka maubisine akamandikwe nemo yes mandikwe ningawisedi abajingwa intimidation kwaka with the women rep with the to stand tall to kwangu mundu kipila icha a whole county kwa hivyo inikuwa nikiuteja andu aingi aka thini wa county together with men mundu ome no metethewa na no aka ko wendekethia akamandikwa ingi obisi za women rep kikale kichaka kikapinduke na bayandika aka okay mandike aka maikandike ume pandike ume lakini akamandikwe me aingangi mezo me consider niki okuwasi uwe mundu akwithi wai kundu kuungi ni to intimidate ya muno na kibila kicha women twailo ni ufaidika more than any other level lakini kwa kweli it is not about ati kwitha kati bilani suti utongoi kwa imagine tuketha tena o aka obisi sio on the siaka sia women rep sorry take your aka lakini wethi aka ba ikindu maendesi aundu mathina maka mambe yote ne oteke yaka wasu on the bilani bado mathina no asu so is it about the number of women kana ni about leadership suppose we had men then we obviously sia women reps lakini wethi nime udeliver yue kibela chaka kindu chambe o women rep ni wandika haume na bayuga na mathina still ile kwitha pate utethio kwaka no ni wao kundu kumwe counties andu me ukaya mase women rep andikia ngania nigo tutithinitie ndatunga no tu intimidate anundu twathibu utatuyaka tuthiwa yetu inengwe matangi o such things tuinengwe basari you basari with ya enenge favorable people andu ala me omwendesia mundu ni mundu ume na ndekwenda omana lakini bandikitwe aka mundu mugake wa broken ona kibeti kichoka na thina nuku kiwi atei mundu ni umbitwe mundu muka watei kwou mundu muka ailo ikwitha aungamite obisini usu na maandikwa several of them kwanza 2/3 of the employment
positions isu 2/3 ithe yaka ni kana that docket ya women rep itone uteja aka in the county yeah no ko tutasi una inde witwikai nundu rengi akai mwe yose akicha women rep na mwasha mwikuthi yaka indi cha presidents aume ni mumakandika wa choka cha governor aume ni tutie we docket isu yaka yeyoka that's why kana me yaone yaite pene la 2/3 gender rule yune choki ngoku wande asia yuke uchaka nundu no choki choka in the whole county a whole county ni choki choka inge ni open for men ko uke to preserve the match it should be ni kana wizethia nundu ni thitu ya inge akani mwa inge na imwe thwa makwete families na aka ainge ti atwae ko it is favorable kwa aka methe matetheke muno the wa aume nundu akana mone methia mebaya musima kwati yenisi ukwela na mundu muka akokela bwa akathia kanengwe loni baya nundu ni bwa kunenga nawe mbesa ai kunenga nawe matangi mundu muka anengetwe tangi uno twamusi lakini mundu ume ni nengo na ithiota na ithinywa ulapo ziwitiwa utenda cha utenda tangi buna ni wa mone muno na nenge yo meya yaiti okay no se uketha mundu lo kutongosia bantu mundu muka ni wese mathina mandu alo kutongosia kiuno ni tikile lakini meya oe kicha women rep dena se chaka akanonyo mweyo se ye mwasia yupo tikone abu kwa women no se mundu mukakinengetwe no athukume I think better than a man that is my style pia mundu motono kinewo kibila kiu akathukuma mbeanga mu ni uthukuma not many of them tisikana waitha na nala kamasia akaeleme obisi numwe aye mount makungulanganiti lakini umnyomwe we hata mundu ume matafanya kazi vizuri you are mix ni sawa mix lakini ndia yetu ikeni women rep ni mundu mukana ange ni aume lazima 2/3 with either yaka a third either ya wow yes esa itatu anondo nakwa 2027 yukite akana me yumelilie by the way and I thank them nondo ni me hiyo tunaweza na nenge nienda mamba tewe baekemera ba kwa women rep women rep kwa hata members of parliament wakuwa hata deputy kwani what is wrong with that nenge mondo timanga 2027 yukite na nenda kuongela kaindu kanini nini ngukulia aka maeke ukunana maunduni ukona mundu mukasi ai women rep ndi mu support mundu mukata akwa ati naku ni wiyona ti mutwae ni wumie kwa mume ndanenga embesa na mwitia it is not a must unengwe na wa nengwe luka expect unengwe daily basis kuyalange ona mmekwe ndo nengwe na ma women rep onamo me mawiyani na no mekwe ndo tethia life yo na families yo ndo ka expect every cent yoke andoni lazima abaki na ile yake anawapatia tu for emergency cases not a must yes kwa kwenda gebela no ngenda bado ninafikiria mundu nenda kuja kicha MP lakini not challenge you because of finance ula one challenge you UDA okay tutembeza na gilia lakini bado I'm thinking about women rep in Makueni I'm also thinking nongo soania namba uswani lakini I feel I should be a leader if not so I should be chosen mimi we nilike national government nondo nye nina knowledge ya administration in the national government na thukuma Harambee House so I know ona andu aingi mona ila nina issue na kuna simu state house ona andu mongela maithi mayaze ito kwaro ona ni pato oneka ona ngatwika advisor wa president I'm there ni semba nilikete ngamu advise accordingly nondo information nyingi yibika kwa exactly nondo no wenda abwendu ndukoke ko women rep ekatambie kwa sabeda presidential candidate kumo kambade excel the wiper leader Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wakwituko tikazo na bayo mama onge wa mama kuwenu kwenda ukethio na akano mewe at least on that we bikanga bayo lango we are getting to somewhere nikenda aka with meona chao nimewa meona ila moral ya kutwika no isinita maki ya aiwetwika wa patwikio at least mona mundu yoba weka kiladis wanga suti baitu na nenge tipu that we tribalic tribalic no mpaka twamboko zidogo kwitu wakukwitu wakukambani kwa na yake Kalonzo ayite o president yake o deputy wake mundu muka atu elevate odaitu twigwe omoja tu yadu akaitu utambulika ake president Ruto owalange makandidate yange mebe na deputy aka
elevate we twigwe twi bandu at least mwe yumelete mukaze ni mwenda deputy no saka no ide twibuthacia aume ni wone temena makase yu ni twenda kwa president with the president no anza kueta ta deputy where are they meko lakini ni makia no tumeanza tena jitu ambiye kuma munde akaitia yu deputy wow president itia approach president Ruto approach Kalonzo au twigithia deputy wa gwi mundu muka na wona agwitikana yes because of that third gender rule we are supposed to be there na nithu tugwakula ila mbingi weta bya tatongela mbe ku intimidate leaders onaka twimata byati ala me ku intimidate aka leaders of men malai law and let the women mete ibela matena any vikwazo sio mama rate otamo tamena desire kwitha me leaders nundu we are there and we have the capacity we have the intelligence tuko na masomo na ila natural intelligence ona mundu ate musomo akabika ma masters ila natural intelligence ya kusiawa musiawa we utongoi ko uma twathukia ona itutwiti ibela mate utumandia guni mate utumandia andu ma utumanga na kunenga nembesa ikana tu intimate no tuina mbesa we say they twasia kula ko uma tunenge time na itumande chao ibela mate kwete sindu bingi sia kutu intimidate yeah asante thank you very much wow nimegwa ona kwa no nende kwisona mama itie hii president atutaki lakini tunataka kwa hapa kwa deputy yes at least mambe huyu ukethia mwaka ni kadebi ndani yosa kwa nyungi wukite God willing yes tutakuwa hata mahali ya kukanyaga kidogo tu that tape and birthday na ngende utungia mwe tutweka somebody na utungia mwe mno karibu sana Jenduko wa Makau Jenduko Makau from Makueni Chaledi Warembo na Ruto Makueni County yes 2032 ketho ite cha MP kata wa getia kinene ngathi yolo getia deputy all the best ke huyu deputy president ichongu head tu geti okay yes all the best thank you very much yeah anenge gaina kwatwe muno ni kwate mundu mukeiba yano wegwa na ni watetheka ketha no kwenda utetheka yes nundu nimewa wajitie nguvu sana no matone musaisa mwendo na kuni ngutungia mubea nundu wa kwithwa na itu nye nitwa Caroline Mweni wa Muteti twithia na ingi thini wa vilingi wa maovu wa mwendoni wa Samonza kwa oyu Tiwanesa. Maisha ni lazima withe wimedho wisi utende. Inu ni Mutongoi TV. Maisha ni lazima withe wimedho wisi utende ndianene